Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yafuqu hamdal hamidin, hamdan yakunu ridwan wa mardiyan inda rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-akramil aslaf, al-qaimi bil adli wal insaf, al-man'uti fi suratil a'raf, al-muntakhabi min aslabis syirafi wal butuni syiraf, al-musaffa min musasi Abdillah ibni Abdul Muttalib bin Hashim ibni Abdul Manaf, alladhi hadaita bihi minal khilaf wa bayyanta bihi sabilal anfaf. Allahumma rabbi syrah li sadri. Amin. Aku matoleh ke timur saja besti. Pah diriku ndak dilihat. Sakitnya tuh di sini. Yulang napole ingki. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Amin. Amin. Allahumma amin. Amma ba'du. Ijo amin mana ba'du besti. Samahatal ulama al-izza, para masyayikh, para alim, para ulama, utama epon guru abdina ajunan selena semulja Kiai Basri Fauzi, juganan ajunan selera semulja Ustadz Muhammad Sofwan, ajunan selera semulja Kiai Usmuni, ajunan selera semulja Al Ustadz Taftazani Nasir, sarang ajunan sataja para masyayikh, sataja para alim, sataja para ulama. Sepangaporanah dak asma agung ajunan abdina tak bisa nyebut setong per setong. Ngereng doaki sadaja na muka-muka paring nalancang umur, ben muka-muka sadaja na sarang Allah barokan akili dak kakaula kalaban ajunan. Seng ke abdina ajunan teti orang secemper dari tunyah kantos akhirat. Allahumma amin. Ajunan kepala tisah Sokian eki kadinto Bapak Haji Arifin, muka-muka tisa kak dintoh tete tisa se aman, tete tisa se barokah, tete tisa se ontong, sehingga tisa kak dintoh masuk dan tebu epon Allah subhanahu wa ta'ala baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sataja para wali santreh dari lembaga pendidikan Islam Ar-Ridwan, juganan sataja para jam'iyah Jamsil ini, seinsyaallah kak dinto satajana termasuk orang seeka cintai sarang Nabi Muhammad, seeka rindui sarang Nabi Muhammad, sebekal ku laku satajana apolong kalaban Nabi Muhammad. Amin. Allahumma amin. Sataja para santreh seni kenian saya seneku upung pelempungan sehingga berberkat kentelo. Satajana abdina hormati ban muka-muka satajana kenga ilmu si manfaat si barokah. Aduh tak uning torma-torman apa abdina kak dinto. Jadi kalau beda YouTuber jaya banyak. Masuk YouTube kak dinto tinggi. Aduh ruwet. Engki manabi ketika musleh karena alamah alim. Engki kempang materi banyak. Manabi katitan gula. Jadi kak kata tokoto. Tada ilmu nah. Pada ben pereng kerokeng penter akalotak bener tangki bener kok ya Allah nika YouTuber sadajana muka-muka paring na barokah mana bi upload muka-muka paring na FYP kapi paring na untong sadajana katipan apa kabar ajunan sayan sadaja tanghi alhamdulillah muka-muka paring na kasayan tanghi sesosa muka-muka paring na cepat paringi kabungaan. Serwet dari otang muka-muka paring na cepat nyera otang ah. Aku ngagurudu kana.
Nisar saya tangi. Ben muka-muka mungkin tak mampu nyerah otang, tak gelem mampu muka-muka si otang pernah lepah. Ya keng tak kira lepah. Muka-muka si tak gelem andi anak, pernah cepat andi anak. Apu coni kene si amin. Andi anak ben siapa? Muntak yang kebaya geletah. Muka-muka saja nak si sakit pernah cepat beres. Nisar saya rabat. Sadajana muka-muka paring nabunga jember dunia kalaban akhirat. Kayak laki senaman anak tak lim tombu muka-muka paring cepat tombu. Amin ni kuah. Ben muka-muka gula ben pancenengan sadaja tadi orang sepat cerah tahi. Menikocak orang untong kak dinto orang seteka hajat. Kenapa seka hajat sadajana paring teka hajat Allahumma. Nabi sekaleburi kaula kalaban ajunan. Eki kak dinto kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The king prophet of Muslim. Raja di atas raja. Makhluk di atas makhluk. Manusia di atas manusia. Seluruh makhluk cinta terhadap Nabi Muhammad. Bahkan malaikat cinta terhadap Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita dicinta oleh Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Samangkin kak dinto estona seharus ngise eki kak dinto saliran semulja ki Haji Muslih Adnan. Cuma beliau dalam keadaan songkan sehingga acara seharusnya terjadwal tanggal sekemi berin yang alhamdulillah laksana kita tanggal sekemi karena banjir sampai ring Madura orang Sumenep alakoh dek ke Malang 2 toko elanyo kareng orang mati kapi. Tanggal segami, untunglah tepat tanggal bedulek korban ini. Aduh, mak corak sarangan manti ajunan ke Busri. Aduh, nikah sarangan, ya Allah. Tentang apa nih kau mandi pa nikah sarangan na insya Allah. Keng mun sarangan ikan tu kan gege tak padang, corak pada ben sarang na Syekhona Khalil, pah langsung mantep. Keng mun daerah beren pa nih kebiasaan sarangan pah macem-macem. Beda si beri amit-amit tanghi. Kota ngareng bini porong ben posapo. Berarti maki ojen tako mun kasih dia. Kemusleh karena dalam keadaan songkan ngereng doa kita ke Allah muka-muka pareng cepet saya. Muka-muka sareng Allah pareng cepet beres. Men muka-muka pareng lancang umur. Kerimi Fatihah tanghi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mantari katrem ah. Ki Muslih kak dinto acara eta sekejap. Santreh pondok pesantren Nurul Jadid. Cuma beliau karena dari saking tawadu tak ngaku ci alim. Mungkin ngamalaki debu man tawadhu'ah rafa'ahu Allah wa man taqabbara wada'ahu Allah. Siapa orang nikmat kini, siapa orang tawadu tak jema raja, maka Allah bakal ngangkat derajat dia. Siapa orang sabalik sejema raja padahal tak raja, maka kak dintoh bakal bi Allah cong letaki pada ti orang kini naudzubillahi min. Dan gula pernah acabis ke gurun beliau kak dinto kalau orang nah kak dinto Allamah Asman Agus Fayyad terkenal beliau kak dinto alumni Turki alumni kak dimataihi luar negeri intinya. Enalekan acabis dan gula ata cerita pada Buddha Pak Kakek Muslih Adnan. Ke Muslih kak dinto dimin cepon lakar alim luar biasa. Kalau kona mau ketap terus sampai abanah dari Lora Fayyad kak dinto asmana Kiai Maltuf ada bu cong debu nah kara Fayyad kan itu saya debu Rafayat mun ajar kitab wa ajar katat Muslih roh apa napa ba alim roh cong sampai ada bu Gus Fayyad mun tat Muslih maca kitab mana bitat Muslih maus kitab pada ben maus koran niku nikah ke Muslih mangkana iman mana bi kelas beliau kak dinto ce iman nah muka-muka bi Allah paring lancang umur tanghi ampun ngereng pah langsung selanjutnya. Mai kening kebay judul lagi. Sarang Pak Buya Labib. Sarang YouTuber selain. Mana bigula meloloh, saya upload kita ada senyongo lagi. Terus yang
Malam samangkin Kak Dinto sebut kalaban haflatul imtihan. Bada si ada buaki haflatul ikhtibar. Haflatul imtihan Kak Dinto haflah perayaan. Imtihan Kak Dinto ujian. Haflatul ikhtibar sami maknana. Ikhtibar kalaban imtihan artena persis sami. Mana bica epon nak kana mahasiswa sebut kalaban sinonim. Panapa sinonim? Canak kana santreh ekocak merodif. Panapa merodif? Dari mayu kerpeker. Merodif Kak Dinto ring kuring gedang. Beri tepong. Pahi kuring. Lepas ni ke merodif. Merodif kecil dekik je. Artena Kak Dinto pada cuma lafaz tak beda. Yulang na boleh. Artena pada tapi lafaz tak pada. Pada benda ni kan ni. Mun bahasa Madura gula. Engkau kan artena pada tadi. Napa artena gula? Saya. Engkau napa artena? Saya. Sateja nak Kak Dinto artena pada. Imtihan Kak Dinto perayaan kaangkui alaksana akinya lamat di potra-potre ajunan. Bahkan i dalam setiap tahun ilaksana aki tadi. Ada langola tinak kanak kini kapi. Ayo deer pentola kakanak do ya Allah dan sapar ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ana apa para bapak, para ibu, mak penting mabede haflah Kak Dinto. Mak harus mabede haflah Kak Dinto. Kadang tat ustad, tak aroma sarogi, tat ustad, semua tenaga, pemikiran ikapiaki dak ke haflah Kak Dinto. Anapa sabab? Karena Kak Dinto berhubungan kalaban anak poton panjenengan. Saporana acara Kak Dinto raja biaya na tenghi. Raja tak raja. Nika nih terop si genteng pa nih. Sedabuna ke busri gila. Kak Dinto sana jan ochen tak panapa. Anapa? Terop genteng iko. Mata genteng aja sewa na bekraja sana pa juta pa nika. 5 juta. Aduh. Mak corak larang na tero benko ya. Pangkung nyewa na pabuntan panika. Enten tak nyewa aja nika. Lakar kebayan. Nika nih. Enten nyewa pelafon panika. Terop nyewa na pabuntan. Sound system gratis. Mayu panyaman. Kapiaki sound system. Mon pegak deki. Tinggal obeng minta ka. Ibu Sri. Din TV engki papegak mangken ngereng. Kapiaki. Terus. Nika kapi nyewa Bapak. Gula. Ya Allah. Binin sapang kocak nyewa kana. Tebun ke Ibu Sri gila saya ngak. Kadang ustad ota bekiai panikah teti proditnah apoi nerakah itu. Masa ke Ibu Sri gula pah masuk neraka. Cuk gula-gula mangkat abdina mangkat kon lemak dari compok perjalanan dek Kak Dinto lebih 5 jam. Nggih cuk setero keluar dari compok kan to sejam lebih. Ni ketaf-taf tazani dapok ke compok. Aku jalan abuk jalan tol buk. Tol ngantol. Dari Kak Dinto ton gula Kak Dinto keng jeung aja masa apa yang kada ini neraka abdina teh. Punten sanajan ajunan pah tak habis Kak Dinto tak apa-apa. Cuk reng mana bi kiai Kak Dinto pas ya, nabi orang ini lain nyaman tuh mau beliau banyak saya cabis ya. Yang kilakar, kengkaro mau beliau kan tak kenging ngirap cabis ya. Tak oleh haram hukumah. Beda kiai, beda ustad ngarap cabisan terus cabis napah acara mah. Hukumah haram. Mun beda kiai kata nikah, conceng. Tu saraja hukumah. Cak apa? Batai cabis yongku deki. Keng lebih raja tu sana. Mun beda panitia ngunceng kiai, batai cabis ya. Arwah bahaya. Haflatul imtihan. Torot mata tedung. Kak Dinto raja biayana Bapak. Kangkui panapah nyalamat di anak potona. Bahkan orang sepona sombongan. Tak sakoni sombongna beda siduratos tanghi. Beda setos seket tanghi. Para ustad nyumbang pemikiran tanghi. Dan gula nyumbang akan. Tangki, engki kuah
Dari terus. Anapa mak harus bade intihan Kak Dinto Bapak nomor situng. Karena nak kanak bisa semangat karena bade imtihan. Si nomor 2 ngarep anak Kak Dinto supaya jadi anak si muljah. Mun pas anak Kak Dinto muljah maka orang tua Kak Dinto juga noro muljah. Allahumma sabarika. Mun anak la salbut, anak la tak temu kalakonnah, anak la tak cocok kalakonnah. Maka Kak Dinto reng tuanah juga salbut, reng tuanah juga ancor atina tahi. Bener apa punten? Anapa suaran gula mak keras cak tade tenah. Enten nika, mon malam mangken ulu tak ko beter tak kira ujenten. Ni kaon dema pote. Cak ko beter tak kira beda bidang. Ni kala cukup aing pote. Ya mun teh badia tak lemah masuk ilmu panika. Ajunan dan gula sering mator jareng manabi tebun mak ke Holil Yasin mun zaman mangken pah pengajian umum pah yus serius morok yus serius gelu ada teh gini ngaki paling ngaltok kan situ makanya pakon laonan tebun ke Holil mun bisa nyanyi palocok geni sakoni anapa polan si hadir mun pengajian umum kain to po sepo mun la sepo katipun apa ya kerso eko nah apa kerso ker tak gelem masuk. Aduh, laulai setengah jam. Enten, oleh 15 menit. Lanjut. Nak foto Kak Dinto Bapak titipan Gusti Allah. Serena titipan Gusti Allah. Maka kaulah kalaban ajunan ketipuan apa? Anak siapa bagus. Anak Kak Dinto cak sampungan nyabah. Anak Kak Dinto cak gentongan ateh. Mangkana can reng lambe can bukembuk sampai semangken. Mun anak sekeni siki tepani sosoy pah sake ku tapah sero ajunan tengki ya Allah ngireng penyakit aliaki keten gula bener apa punten anapa karena anak Kak Dinto gentong nanya bapak anak Kak Dinto gentong na ateh pasera gula ben panjenengan mun mate saya doa kina mun beni anak pasera ngireng mun gula ben panjenengan mate njok kah mak pangko mate mun panjenengan sete ya masa gula pah mati ya mangken mon gula ban panjenengan depak ka umur saya rasa doa kina ngampua kita tangga porkelap kadang arwah seintar keng tak nyaman ke seodi capo ojen dekanan kadang tak tahlil bener apa punten ngampua ki sini keni panik kemun bani anan panjenengan jari ngatahlil kami tak kela itu pun kadang anak berkat gentelo bener apa punten mon bani anak pasirah tapi mun anak bapak sampai mati gula ben panjenengan anak Kak Dinto pakundu anak cekak tahi Al-Quran saya baca sarang anak Kak Dinto pakunde pak dek kakak gula kalaban ajunan sateja saya baca sarang anak maka gula ben pan bejede ya colok ya rongin omongku ngarane sateja saya kalako anak saya bagus maka Kak Dinto bekal ngaate dek kakak gula kalaban ajunan dari Kak Dinto anak ngireng pa bagus. Tapi keangkui anak bagus Kak Dinto tak gempang bapak. Tak seperti membalikkan telapak tangan mana bicara pun bahasa Indonesia. Tak gempang. Tak segempang agabai tanghi. Mun agabai nyabak kan pah langsung betak mak polangan dong. Cuma mun anak setro pa bagus Kak Dinto malarat. Melainkan orang sepo harus ngarep dek kanan bagus. Nabi Muhammad enalekan preksane sarang sahabat. Man anta ya Rasul pasera ajunan Kak Dinto Rasul napa debun Nabi Muhammad ana dakwatu Abi Ibrahim sengko ariyah duan Nabi Ibrahim artinya napa sanajan Nabi Muhammad tak ngaku bahwa Nabi Muhammad bagus karena Nabi Muhammad tapi bengesepona Kak Dinto si atarakan bengesepona Kak Dinto si aduaki muka-muka sadaja na kaparengan anak foto si bagus Allahumma amin Allahumma amin Allahumma ngereng bak nyoba panjenengan pernah mireng tanggi bapaan lamaleng bapaan la kata kaleng bus mun sorongi cok la kona la ko ngendok tere mayu be de inaleka namate pah ngucak sa Kak Dinto cong engko cong ben malam ngecok sanyo nak telok sape nak biasan paling sakoni dua nak duaan saya nak be saya ngak mun kok mate mun sengkok mate tang wasiat mun ngecok sape paling sakoni lemak ya
Sanyo pak, sapolo. Berdesida nikah. Tada, anak apa sabab? Asabab maki bajingan tero anan bagus. Bener apa punten? Coba, saya rasa ajamin anan bajingan teti bajingan. Pas saya rasa ajamin. Tada, mun anan bajingan paling teti copet. Karena kita ada jaminan bapak. Pola anan kiai, pas teti kiai, yang ki karena mana bi kiai adu aki. Kiai atarakat mangka potra-potrana pas teti orang bagus kapi. Mun gula ban panjenengan. Tak ada bapak, mungkin gula ben panjenengan tak mulai keangkuin rakat tiga anak foto, pasti rasain rakat akina. Coba anak foto kak dinto cepon abdina gila, mun macam berdak kakak gula kelaban ajunan, tak namung neng itunya, tapi akhirat juga mabunga. Contoh-contoh, anak panjenengan umpama neng itunya panikah, iwi sudah bunga tak bunga gila ajeling lagi, ngabes lebur tak lebur, mungkin panjenengan ngabes dan gula lebur tak lebur, kemalebur ban gila. Padoh, abang kok air kena kana dia ya. Mun segala wisuda, bahkan beda sendiri Bengkalan kampak gegere kok. Kak Dinto bagus nyaman kapi. Alhamdulillah lulus dak tempat Kak Dinto. Apalagi pas juara bapak. Juara tak usah juara nasional. Juara situng bayi neng arituan. Coba. Buku mari seminggu si acara eta bener apa punten. Munanan panjenengan juara situng asakola. Wah tak ambu umpama juara situng pentahun. Panjenengan si acareta kan tak mari tanggi. Entar kamaboro, pakun ngabede, tanganak juara tung dan buksuna minna. Entar ke temor, tanganak juara situng. Entar ke laut, tanganak juara situng. Entar ke dejeh, tanganak juara situng. Aduh, tego tatang kesingi di ngaki jeban. Akhirnya pah bede semator, dek ka Ustadz Sofwan, Tat Sofwan, beneran buksuna mi tangki juara situng. Engki bener Kak Dintoy. Boh, lomba apa nih Kak ceretan seminggu tak gelem mare. Oh, engki lekar juara situng. Juara apa? Makan kerupuk. Tapi kan pakun bunga aja anak foto tanggi. Sabalika. Mun anak foto Kak Dinto maruwat bapak. Anak foto nal akan taap saap. Kalakonna benare dek nikah kalakon. Kalakon apa nikah? Ngandok tere. Bede kanto. Banyak. Jok orang dina dia hontong kok tak bini dina. Lanjut. Kalau konna anak umpamaan di anak paraben seleberakan kantona naudzubillah. Panjenengan bunga napa punten? Ruwet napa punten? Ruwet. Anan panjenengan kontak ganti cewek malam ahad tok tiktokan bandul mawi. Aduh, malam Senin lain tarben mat tinggal ke miniatur Ka'bah Jerngi Sampang. Aduh, malam Selasa lau cowok pole dulu Sampang. Arya ruwet napa punten? Panitanya akhirnya mabing, dia mana? Jauh ceknya tanyaan buk, jauh ceknya tanyaan ma ubur ikan lele, engkau cek tanya akhile kok. Arekan ruwet. Aku pak. Zaman setia aku tak ubur ikan lele kok. Biar terus. Katipun apa gula ban panjenengan trauma bagus ada ke anak Kak Dinto. Nomor situng harus atarakat. Anak Kak Dinto cepon ulama pada ben aing. Kenapa Kak Dinto? Napa? Labini. Pak. Napa nyaman nikah? Aing. Anak pada ben aing tergantung dari orang sepo proses sebeden panapa abis haus aing Kak Dinto mun labini Kak Dinto argana 2.000 tanggi 2.000 tanggi anapa mak bisa 2.000 karena aing Kak Dinto lestari proses coba aing tergantung orang sepo nah ini kenapa namanya kebuk gelas aing edalem aing Kak Dinto bida kalaban aing si Kak Dinto pada labini coba pada labini mun panikana mun pas ecual panikah umpama panjenengan minta dek kagula nikah mun ibeliah 1.000 panjenengan anda napa punten mun aing sanikah tak anda beda orang ngatreki aing ka compon ni kebeli 1.000 anda napa punten
Kabayan apa? Tapi mun situng labini pahe sabe ka dalam nikah kini ka tetidu ibu tetilarang anapa pola nah le nikah ampon proses acampur kalaban ilmu aing bisa tambah larang anapa pola na ngecit bisa tambah larang aing kak dinto manabi iyastani orang sing ngaku ilmu coba ajunan Rabu dak ke tempat kak dinto acabis dak ke busri sareng ke busri esrepoy sareng kak dinto ya Allah tola al-ate alaina ya Allah huhui maklem po ajunan ta ngaku ngeraji punten andi bini aduh ya Allah dua tak kira ini kecorak takwa takut pada yang tua. Aduh ngetek ya Allah, beda etek buru kada aja nih kan ngetek ke geja kaja. Lu kan lu. Wah, bismillahirrahmanirrahim lah kare. Panas. Jo color. Mai pada iya mak tekeng koi pada iya kana. Keng bek manis setena. Saya rasa agak baik. Ustad kena. Nyaman manis. Ya mun ngoncang bulu wale ngatuna kiat teh tinggal jenis manis. Gula sudah manis. Sia. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nyabis ke Basri ajunan potran panjenengan umpama sake. Sareng ke Basri itu aki. Maka aing kak dinto tak kira sampai lebih dari 2.000. Mun pas ke Basri atabis 2.000 kebayan apa? Ya stane sareng ke Basri. Beres tak beres pada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Aduh engkau baca kana. Cik pemasok YouTube lah. Mana kata nikah? Larang bapak. Paling sakoni 100. Bada boleh nyabis lagi Basri. Toko abdina kak dinto sama kena ki Basri. Tak paju ada tak rami bada sinutup ki Basri. Langsung sareng ki Basri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah paju tak paju pada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Takut ngalto boleh dek aing. Aduh. Alhamdulillah oleh seminggu beda saya habis ke Ibu Sri. Lu darem pajulah. Alhamdulillah kiai berokan ajunan kiai paju benatanan nah itu. Ijak ada layas tani kiai kak dinto bapak. Dari kak dinto mun lasatha dia berhubungan kalaban ilmu maka anan panjenengan bekal andi dadi anak si soleh dadi anak si bagus bagus dak ke orang tua majemper dak ke orang tua nikmat saya paling raja manabi andi anak bagus man terkerejekin anak bagus kapi Allahumma amin Allahumma anak bagus kak dinto bapak mun pamahamna panjenengan saya kocak anak sukses mun andi lakot anggi umpama teti TNI sukses napa punten teti dokter sukses napa punten umpama bade se teti polisi sukses napa punten nika itunya tapi manabi ukuran akhirat se kocak nak kana sukses anak si sukses engki kak dinto anak se ingat de ka orang sepo inalekana sete anak se bisa maca Al-Qur'an anak se maseneng de ka anak foto anak saya seneng dak ka orang sepo muga-muga tepak anak gula ben panjenengan amin Allahumma coba gula mangken ni katanya mun nika bulan puasa sakece aki panika anan panjenengan atadarrus nang masjid pah suarana nyaman seneng tak seneng Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Ra Tilka ayatul kitabil mubin Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun Nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin Seneng tak seneng panjenengan? Aduh, toko kesambut tatangkeun ya. Mun anan buksu nami alhamdulillah wa suara nyaman. Kek nyaman na ngaji eta terus. Nika nyaman tak nyaman? Bu, mun akada nika sabeuli ke mun la anak isoro neku emik meto kemi. Are ruwet tak ruwet.
Isoro maca Quran, aduh Qur'anah la korokeng te kemi bayi ruwet tak ruwet. Ada dari Kak Dinto, anak Kak Dinto ngireng pa bagus. Anak Kak Dinto mana bidabun Syekh Abdullah Ba'alawi Al-Haddad adabu. Ni'amul ilahi 'alal ibadi katsiratun wa ajalluhunna hidayatul auladi. Nikmat saya bagi manusia Kak Dinto banyak. Nikmat Kak Dinto saya parengki manusia Kak Dinto cek benyan bi Allah. Bada saya beri nikmat manusia bisa aku lih. Nyamana odi, mun odi bisa aku lih. Panyaring mun odi bisa aku. Mun ili kulih. Mun gulaban panjenengan nikmat kapi parengaki bi Allah. Nyaman ngakan ibri obu ibri gigi nyaman kapi. Cuma nikmat secek raja nah mun andi anak bagus, mun andi anak soleh, anak cantik gela tergantung orang tua senyita dek ka orang sepo gulaban pandek ka anak gulaban panjenengan je laku ku colok ngara lebek malam satiria. Dek lanjut sampai kol 2 malam, sampai kol 3 malam, sampai kol 4 malam beresembian. Anak pagula mator gila bahwa anak pada ben aing karena anak itu tiaki aing daki. Khuliqa mimma indafik. Anak Kak Dinto itu tiaki dari aing. Aing pun apa nyaman? Aing mani beda orang kanto nak kana itu tiaki dari semen Gresik beda. Ya tak ada, ya tak tahu mon ria. Enten dari aing kapi dari Kak Dinto orang sepona karena Kak Dinto aing nyireng cetak. Katipun apa muntro manis ya beri gula. Katipun apa aing Kak Dinto muntro pai beri mulabek. Sa Kak Dinto anak muntro bagus ring tua na atarakat iku. Jo bo anjeri ya can ke Hoiruddin. Jo mangken bade mo beliau viralongku nang sumenep panika. Anu ke Hoiruddin gogo gak bisa. Napa beden nah lata aban surban. Aduh luar biasa. Keng lebur budabuna lebur barin Yundang Bani Syekhona Khodin. Wah viral beliau ampun. Ini gara-gara Abu Yalabib panika. Jadi berterima kasih ke YouTuber. Mun bani YouTuber sing alaksana kinika. Mun bani YouTuber sepah nyebar akina. Saya rasa tawa gula pidato ngereng. Cak gulaan ante ke ngasape. Cak gelo tak kau timat tuan nah. Sallu ala Nabi Muhammad. Cocok YouTuber panika cocok. Mantar paling lanceng umur. Mantar masuk surga bentuk YouTuber. Dari terus. Bapak kalau benembu montero andi anak bagus Kak Dinto tak cukup masra akidah ke Ustad. Tak cukup bener teori orang Inggris dan Australia ada bu. Anak Kak Dinto bisa sukses terdiri dari telo eko. 25% from the teacher, 25% from the parent, and 50% from the students. Understand? Yes. Napa artinya? Pada tak tahu dia. 25% kesuksesan anak tergantung orang color itu ya. 25% tergantung dari orang tua, 25% tergantung dari ustadz, 50% tergantung dari anak. Jadi Kak Dinto, mun gulaban panjenengan semangat, mun gulaban panjenengan atarakat, maka anan bekal lebih dari orang sepona Kak Dinto bekal teti orang gege, teti orang sukses. Sabalika mun ring tuan tak atarakat ada anak. 50% tergantung dari anak. Kesuksesan orang tergantung dari anak. Mana bicara pun teori lakar anak 50%. Coba. Mun beda anak muntuk umpama. Sementara orang tua na semangat, orang tua na cek lebur memuntuk anak, cuma anan lah ketel lagi ya. Umpama, nikah tadi apa bunten? Tak tadi. Dari Kak Dinto harus lengkap. Lebih-lebih orang sepuh harus atarakat, orang tua laki harus atara. Ya kayak mun ring tua laki tak pati bisa atarakat. Contoh nikah nih mun pengajian iki kok rokokan. Kan tak pati atarakat mun ring sepuh. Mun ring sepuh laki. Kayak mun ring tua bini semangkat kebere panikah. Mun nikah atarakat cek sampurna na ring tua bini. Cepat biasanya etrema lebih cepat ketempeng bapak. Mun bapak kan karo flash disk ruang. Mun panjenengan saya nyimpen sakabina mangkana cepon ring lambe eko cak patapaan. Napa patapaan?
orang atapa langsung terima bi Allah. Maka gula ben panjenengan orang bini embu atarakat kangkui anak poto na dadi orang bagus. Manter bi Allah anak poto na paling dadi orang bagus kapi. Amin Allahumma. Embu Kak Dinto telo kali lipat duaan lebih santak ketimbang bapak. Lambe panjenengan pernah ingat bernyanyian saya Kak Dinto tangki. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui anak serta bapaknya. Kan pernah mirang. Pernah mereng napa punten. Artinya apa? Embu Kak Dinto lebih santak ketimbang bapak. Lebih mungkin tak ada kipas angin aku lepa ujang nih. Dia emak panitia ya. Ngarapolan beniki musli serabu ada ya apa. Aduh, njak merepot ongku kiai rek ngarah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Laule 30 menit lebih. Dan apa lanjut. Lanjut mayuh. Sini ku HP, sabar kendu HP nah, kedi ngaki. Kati apa Kak Dinto kiai? Abdina tero andi anak bagus, tero anak Kak Dinto ku laku dadi ulama, tero anak Kak Dinto tawa ngaji kiai. Maka banyak budebu dari ulama, banyak antara lain bade guru abdina tabeta Kak Dinto asmana Raden Ki Haji Muhammad Thohir pernah mirang tanghi. Mantare paringna oleh berokan saja. Beliau ada bu mentero andi anak bagus, bu embu dan pak bapak cak rasanan dek ke tetanggenai kuah. Cak rasanan ke pasera. Ale, mungkin pani kadang-kadang mak kita salah erasan nih. Contoh, tatanggen nah mak keluar pici ek dari dealer. Aduh, seiri lapah tuan. Aku, wak dai tompak kuah. Mun sepeda motor pahesok on nah. Arasa ya abdin ampun biasa kiai biasan abdin alek selek oleh koto siptung seerasa ni biasa na sarang abdina belung koren nih ko le korang nih mak pola laku bisa 5 koren berarti belu koreng telok kare 5 koren du malam korang pola situng aki berarti kare pak koren umpama walan tatang kena becau bunuh wak la becai ko ya bah tak beca aja dengan dilake. Lagian cek tak ngampung laki nembian sih. Terus. Sallu ala Nabi Muhammad. Senomor situng arasa. Senomor 2 beda debu dari Ki Maimun Zubair rahmatullah alaih. Beliau ada bu. Manabi umpama orang laki kalaban orang bini tero andi anak bagus. Orang laki Kak Dinto karena biasanya tak pate mikir anak debun Ki Maimun Zubair. Mun ring laki tero rajekena santa epakon paparaten kareng bini epakon paraten ke basera panyareng epakon paraten ke basera epakon pabekus kareng bini sebini panggil sarang panjenengan cek panggil dan badan polan an bun inung pah panggil nong iku panggil ge panyaman panggilna panggil sayang da iya panggil ayang panggil papi panggil mami. Ya keng mun bagil papi mami, wai sesuayaki gelu. Mun reng sogian manggil papi mami. Corak orang pantas pah ngocak, papi mau kemana? Papi mau ngare. Papi mau mami mau kemana? Mami mau ngaur celatong. Kan tak genteng gia. Semakin orang tua laki Kak Dinto. Alhamdulillah bedeki pas ya Allah. Ubur-ubur ikan kipas mun daya. Terus. Mun reng laki Kak Dinto kasih bini Kak Dinto bagus maka rezekina bakal santa. Ini kegurun Abu Yalabib panika asmana Kiai Toifur andi wafa. Beliau Kak Dinto manabi kerajina luar biasa. Kanyi Bilqis epon. Perhatian luar biasa. Teti sobung ceretan ke Toifur ajual pulsa sobung karena cek bagus sedek Kak rajin. Sobung mak ulama pada sami sareng ke Busri pada kasih bini bagus. Bagus panika. Iya maki abini apole tak apa tahu. Kan bagus ke. Iya mau nembak tahu ada cak aja. Aduh, mak curah buntan. Abini pole aku. Berdecaran kiai, menabi tak terokiridu abdin andi malam-malam pareng guru. Ngereng ke compok.
Keng tak cukup Kak Dinto je benih dukun sama kelantina. Mak pola bisa kecompo ajunan ngi bejempote tak apa. Mana bi tak bisa jempotong ngireng. Insya Allah tak kira tokar Kak Dinto. Keng yotiaki sarang abdina. Aduh enten tak bisa sama sekali. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang laki mun peraten kering bini, bagus kering bini, maka ajunan rezekina bakal agili, bakal santa. Ya Qur'an lakoh. Mun ring bini dipun Maimun Zubair, pas umpama peraten dek kaselake tak nyero dengan, maka cepon ijamin anak poto na bakal bagus. Amin kopi. Umpama selaken panjenengan, lah tandi pese mas ya. Enjak le mas tandi pese mas, enjak le mas. Cukup tak ada mas, yelah kakan badan le, ya tak ada apa mas. Masa apa nggak kena daun gedang mas. Tapi panjenengan cok kiki robu, cok dong katu. Pah kalau kau tedong gitu. Ngarep anak bagus kata ruang. Ada ceretan na. Ya bener kewajiban reng laki kapi, nyari biaya reng laki bahkan nyosoy dek ke anak ni kehukum mak orang laki muncan ulama fikih sewajib nyosoy. Oke, muncak sak karena tak meto soson panikah. Amin. Umpama binin panjenengan, pah minta bejeran ke panjenengan. Sasosuan 5.000. Sasosuan 5.000. Umpama sampai seket sosuan seket ebu. Bisa minta bejeran panjenengan ke laki namun nyosoy anan. Bisa. Karena panjenengan tak andi kewajiban nyosoy dek ke anan. Sewajib nyosoy pasera. Bapak anan panikah. Terus ini. Jadi dia pun Maimun Zubair orang bini montero andi anak bagus. Pakon paparaten dek ke orang lah. Bon. Selanjutnya. Bada debu dari Besori Alwi. Abdina sering Kak Dinto mator. Aduh janganlah keker lah. Dari lanjut. Besori Alwi Kak Dinto nang Imalang. Kak di Mamalang. Ni Kak ni nang Koramil kabara. Besori Alwi manabi ahli Al-Quran oning. Ada bu kapotranah kabala cong ke masyarakat. Muntero andi anak bagus di atrakat telok. Atrakat sabon apa? Mayu odi panjenengan bu. Halo. Hai. Halo Pak Odi Pak. Hahaha. Langkep nih kerja bu cangkep pidato tanggi. Menceramah gila mau itu ampun lastari dari Kebusri. Debun Habib Hashim Banyuwangi oning. Biasanya Kak Dinto mau beliau raja timin mau beliau Jawa Timuran. Beliau ada bu. Napa saya keluar dari Budabu namu beliau Kak Dinto pada ben saya keluar dari Burin aja meko amin. Bedah saya keluar telur, mun telur gila kayak Busri. Bedah saya keluar tamanco, akada gula kan keluar tamanco. Bener. Abu, kok kana? Ya Allah mak tega ya. Yenja beda telur tekani sakoni pola. 2 deh ya teka telur deh. Sallu ala Nabi Muhammad. Besori Alwi ada bu, pasera saya ada bu. Alah muni binin pasera saya ada bu. Mungkin mun saya lora akabin ban ning Novita aja pasera bu. Kalau tahu kapira jali. Novita Sari, tatangkan gula ka saring kadungdung. Opo glowing. Kiking biayan na kasi biaya hidup. Tak kira cokop sebulan 30 juta. Mun pahi kabin gula ban panjenengan akan daging teki. Sallu ala Nabi Muhammad. Besori Alwi ada bucong kabala ya. Kesantreh montero andi anak bagus alumni ria orang tua otabe embu otabe bapak ari atrakat telok pele salah situng nomor situng incane pakon reng tua pakon pabenyak maca Al-Qur'an pakon pa menapa pakon pon apa pabenyak maca Al-Qur'an Kak Dinto bapak akili dak anak poton panjenengan deki ni kan sekecil aki du malam panjenengan bekal ngatipi bulan Ramadan Syahrul Qur'an ngireng Al-Qur'an seekor bung rap-rap biasana kalak sareng panjenengan baca Al-Qur'an panjenengan Al-Qur'an sekakan beng sabeng patoron gelung ngireng baca tepak neng bulan Ramadan kaninyat i dalam ate kangkuy anak foto gula ben panjenengan mulja ben Al-Qur'an Kak Dinto beni namung untuk anak foto bapak tapi obat de gula ben panjenengan
Bahkan beda profesor asmana Kak Dinto, Profesor Muhammad Zahra. Beliau Kak Dinto maca buku dari karangan Syekh Rodi Amerika. Beliau ada bu. Mun beda orang maca Al-Quran pas ranjing, ekeding, dek kakopeng Kak Dinto, maka caepon bekal nambah imun kekuatan atambah. Mun selake tambah kuat. Tak usah aja mu, jen kuat panik. Kor ekeding. Tadi mulan pasa deki nengemik Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Panyaman emik pamunyi. Keng senga mun kolu belas malam tebun mak ke holil yasin cek sampai mik atas pakun ode tapi ngangkui mik bebe. Aku lo nikah masehat Al-Quran panika pak. Al-Quran nikah kanak potona luar biasa. Pancingan oning mak ke holil yasin ka disetengi. Kan beliau keturunan napai ko India tahi. Aku viral jadwalnya lebih dari 2030 lebih full beliau. Kak Dinto caipon anan reng tani bahkan abana nyaman Amerikan. Cuma ten gula atanya dek kakancah ekokop bedelorana asmana azam. Kak Dinto ngucap Pak Marikan maki orang tani mun ngaji rojit masjid tambu sakale ko. Ngaji mololo kalakon na. Kita timak ke holil yasin. Lempah nyaman cara mana. Engkimun gulaban pancinengan kan tak bisa mak pola gulaban pancinengan maca Fatihah kaanan panikah mak pola pahanan ku laku tadi orang bagus amin kopi. Mun umpama la tak bisa Fatihah mak pola hadiah aki bismillahirrahmanirrahim penari. Tak bisa kiai seistiqomah kiai mak pola bisa bisbei. Karena debun Asy Ali As-Sabuni nang kitab tafsir ayatul ahkam gulaban pancinengan abiskeun maca bisbei ku. Abba neng titin dari bismillah ni kayak kocak Al-Quran. Teti ben malam ngocak sak adinto ke anan. Bis. Insyaallah anan panjenengan teti subir bis jaba matura. Jadi si pertama epa kon banyak maca Al-Qur. Si nomor 2 montro gula ben panjenengan Kak Dinto alem anaan bagus anaan debun kes besari alwi engki Kak Dinto epa kon pa banyak maca solawat epa kon pon apa? Panyareng ipakon pon apa? Mangken nika jam iya panika hadro Kak Dinto wajib hokoma. Harus beni wajib, mon wajib deki pah. Anu panika takok fikih menganjurkan keng harus tak pada ben lambe mangken panika Pak. Orang si cinta akan Rasulullah, seenga akan Rasulullah tak pada ben lambe. Hadrah engki harus mangken Pak. Cer ngajari anak poto, cer ngajari santri. Karena tak sakoni mangken pani. Deng kadang bareng salah teti bener. Coba. Dan gula riberin panika ajelenan. Pah nemu nih masjid. Berenak karena ada nak kata nikah seerebe. Bahasa asman seerebe tan. Serah. Afif. Pada ben Afif panika. Nyaman suaran bapak. Ternyata marin adan. Allahu Akbar. Sebelum iqamah biasakan kirdikiran tanghi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Biasan macam nikah. Pah nak kanak nikah macam dek nikah ni. Il kalam law kana ya'bar al hanan kuntu ul inni bahibbak min zaman. Wa apal kabiro. Bi gula apa jeng lah tak khosok gula lah tak ingat kenapa lu cong jan gula marin bingkok kikir nala apa jeng. Kikir na bingko dia. Jeling tako elang. Assalamualaikum. Pah nak kanak ni loncak buruk ado. Yen tadi bigu dah loncak dia. Cong can guna. Siapa nyaman don? Pah ngocak. Bon siapa iku? Ilmu ati gula ngocak. Engkau kiai can. Cong. Apa gula kaki saya kabelagu ruang. Solawat iku. Solawat apa? Solawat iku. Siapa sih ngajari cong? Mak arwai kocak solawat. Ustad tat siapa can gula? Ustad dah sih ngajari. Enten apa? Enten njok kau tak ajar ke ustad. Ajar ke siapa? Ajar ke TikTok kau. Dia mau nak kanak setia. Tak mau lambat lagu India le kanan bisa baca Bahar Romal. Sabak ke Arab bisa tadi Bahar Romal. Bisa lagu akikaya Nabi salam alaika. Lambat kan panjenengan pernah mirang tanggi lagu India. Tumpasi ae yu muskurai tumni na jadi kya sapani dikae. Kan genteng tanggi. Munika bisa Pak. Lagu akika solawat. Ya Nabi salam. Salam alaika. Ya Rasul salam. Salam alaika. Kan genteng tadi. Aduh.
mun mangken ya Allah. Joreng nak kanak Madura pada ben India lambak. Koro keng lantai bekia bekalan bi reng tuana. Aduh saya nyanyi tresna bula bentika. Ampun tada celana beni karena tak tresna. Tapi bula paksa ape sakla bentika. Ongku cek sakit nah. Aku tak apal bi kebian namun setia. Ana apa gula mapah langsung berkak dek kanak-kanak kain tu atanya. Gula ano, tako-tako ano lagu-lagu TikTok apa yang kui kapi maren adan ku laku kok beter gula. Ano, napa tak mungil-mungil kasa. Di waktu kecil aku tak tahu yang mungil-mungil kok. Ku kira pentin apa itu? Dari mana? Apal kapi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus mengaji ya. Mayu. Tadi si nomor 2 solah. Ngereng mangken niat anak poto na terakat mangken panikah. Muka-muka gula ban panjenengan keandian anak poto si bagus kapi. Kerejekian anak poto si ulama gulaku. Ngereng mataki solawat tangi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Sallallahu ala Sallallahu alaihi Ya Nabi salam alaika Ya Rasul Ya Habib salam Salawatullah Mantar ika tarema amin Allahumma. Nika gula ben panjenengan Pak, gula tanya kempuk-kempuk, lakin panjenengan sana pakale maca selawat kang kuyanan. Lakin na. Sana pakale. Tek temo. Lakin king tak maca sekali mun deui. Pak, binin panjenengan sana pakale maca selawat bener ben malam. Sana pa? Sebu. Jamin panjenengan didukung, Buk. Arep lakin panjenengan, Buk, pagi panjenengan salah didukung, Buk. Aduh, njok kana wangut songot kana sing ngocak kana. Beri deki, Buk, beri, Buk. Beri teh. Terus terus ki. Dadi pas sholawat banyak maca sholat. Tak bisa kiai abdina Al-Qur'an kak dinto tak bisa istiqamah. Sholawat tak bisa istiqamah abdina kiai. Lah ni kak si nomor 3 ni. Mak pola bisa panjenengan alaksana aki nyaman birrul walidain. Panapa birrul walidain bagus kareng tua dua. Birru abaakum tabirrokum abnaukum tabun Rasulullah. Bagus ban kabidak kareng tua dua maka panjenengan anak poto na bekal bagus. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tak usah mikir jauh. Gula aben tak empiris. Aben tak cepon nak kena mahasiswa sepadeng ke mata. Mun tak padeng ke mata. Orang sesede tak usah kebentak. Tapi sepadeng ke mata. Gula berin kaun jangan ke mekasen arek lancor. Beda orang soki intar nyaman ciher. Oning ciher. Ciher panika soki luar biasa. Intar dak kacara tak kerjat gula. Mari ini ke gula paham bu bek tebegan panika. Kebiasaan gula menabi pengajian bek tebegan. Keng pan ciher panika gula paham bu. Karena beda ciher gula bek tebegan. Mungkin gak ada ciher gula tak bek tebegan. Jadi jangan gula jemaah sekitar 3.000. Mungkin saya jawab pertanyaan na gula maka deki ciher bekal abri pesen. Jadi kocak cacanton gula panika catat ka bibi jemaah. Setelah ibunya tat kapi, situng sampai kedua menit kapi, temu kapi bi jemaah. Karena biji her beri 500-an. Aduh semangat kapi pengajian. Gara-gara pesen 500-an, cok pesen satas ya dan ciher. Gulai dalam ate, aduh deki ciher ya. Mun pas de iya jemaah beuy saya jawab beri 500. Mun engko si acara mah deki pah berempat can gula. Are paling sakoni 1 juta mun tak 2 juta sampai ke 5 juta can gula nah sing ngarep ilmu ate. Joreng tak ikhlas Pak. Ada marin gula marin tak acara mah kita mari lekanan ciher lah amit ke gula sapora na kiai abdina mulia ka ada iko beda acara ada gula batai beri sakale Pak porke lap ate sake mangga torona kia leni kamu ngarep ki
Jojo ngarep saya bisa. Ciher panika ceretan saya adinto cepon. Mun ciher panika kanak-kanak jetem, orang jetem. Mulai kikeni reng tua nama teh. Cuma ciher ento kereng tua bini ini rabat mulai kikeni. Aduh soki mangken Pak. Mun entar ke luar negeri, tak entar ke luar negeri mun tak benreng tuana. Mun entar ke luar kota, ciher depak de ke Suramadu, abeli ke lu cepon. Mun tak amit kereng sepo bini. Ni ke ciher, mangkana Pak soki. Tadi mun tero tadi ciher, reng tuana rabat di mayu. Mun tak soki, ya keng panjenengan tak kok keng tak alako. Terus yang borok kering sepo ka into Pak. Mun la seta doa kering sepo na. Mun doa ki maka ring sepo na ka into bekal bunga. Mun bunga ring sepo sa ekopur. Maka gula ben panjenengan anak poto na laku bekal mabunga. Amin Allahumma. Aduh, la sajam YouTuber tangi. Korang kiai. Korang ke. Marajo ke kakian kana. Napak ke panika. Ya Allah. Ngunjang boleh, ngunjang TV. Masa apa kaki mangken. YouTuber mun beda sepada tinggal upload tanah apa cik reng nikah mau itu. Roji durusa kahatalatan saha. Kabala libali mun acara meriah. Maki libali materi pada tak arapai kuah. Yang penting ika ngerteh. Hatta ngerteh. Karena bisa ia malaki tak kasitung mak pola bisa ia malaki. Amin Allahumma. Terakhir Bapak. Gulaban panjenengan mentero andi anak bagus. Imam Syafi'i ada bu. Cek epon gulaban panjenengan epakon cek getene dek ke guru ngaji. Epakon areng pareng ke guru ngaji. Tak langkong Bapak. Samangkin Kak Dinto lebih menghargai dek kiai si viral. Dek ka ustad si viral. Daripada guru si tak viral. Bener napa punten? Panyareng bener napa punten? Yulang napa boleh. Samangkin lebih menghargai ustadz si viral daripada kiai si tak viral. Bener apa buntan? Coba. Mun panjenengan karabuan kiai si viral. Bada mubadliu viral. Keholil Yasin. Rabu dak Kak Dinto. Aduh saya kapiaki pangangkep. Cuma kadang mun bada guru ngaji na. Ya Allah seenteng. Bada keholil Yasin. Panjenengan acabis. Panitia acabis umpamana sampai 2 juta geluna. Panjenengan. Munda ke guru ngaji saya rasa bisa 2 juta. Nika kan gula tahu ilmu na. Atau ngabela ilmu na. Mak pola mangken mak pola. Gula itu habisi 2 juta umpama mangken. Umpama na. Mak kita kena tak apa. Mun lebih alhamdulillah. Mari bagi kita. Enten guys. Umpama beri 2 juta dan gula. Mak pola guru ngaji laku. Pas sarang panjenengan sarang ajunan kiai. Pah paringi 2 juta ebang. Insya Allah ajunan budak tak sampai 5 hari lagi. Terus lagi. Kemusli Adnan Kak Disa. Di antara cerita na gulang idingaki ng YouTube. Beliau Kak Dinto apa bisa mulja luar biasa. Tak kira Pak orang Kak Dinto mulja mun tak itarakataki bapak kalaban puna. Kemusli Adnan Kak Dinto ternyata puna cek lebura kong ulama aja po. Si nomor 2 cek peraten nah. Dek kata ustad peraten, dek kabuletang ke peraten. Cek pelak ke. Napa bahasakan to pelak? Peraten lagi. Kete. Bahkan cek pon ibun ke musli Adnan Kak Dinto. Nyirahma manabi tak kalip asmana. Manabi umpama ngakungi rasoben. Kalambin Kak Dinto. Pah ete buaki bi tetangken. Buk cek gendengah. Cek mapan na buk. Anun panjenengan buk. Rasop na panjenengan. Pah langsung cek pon. Bekta peleman. Pah bagi paring ngaki dek keserasanan gila. Si ada bu gila. Kak Dinto Bapak, mangka apa teti ke musli Adnan. Mulja luar biasa. Dari Kak Dinto mak pola laku panjenengan beda si arasanan buk, kodu macek gendeng buk. Buk, anteng macek gendeng. Ya mun anteng lah siapa ada iya kana. Manter tangki tekani sakoni ke guru ngaji panjenengan paraten tangki. Mapan dek ke guru ngaji. Ngireng guru-gurun panjenengan panika pacek getena karena nika bekal akili ke anak foto. Dan gula jujur acara teman Kak Diman. Riberin dan gula pernah ngisi acara panika. Beda orang buk nyium ke dan gula. Laki mun bini siom bi gula. Umur 70 tahun. Lo panik kesenyum ya Allah ngucap sa Kak Dinto. Kiai panjenengan ki dengu dela acara ama kiai. Abdi nanyo doa berokan ajunan kiai. Siom. Aduh gula tegay panangis. Nika nangis, gula nangis. Nika nangis terharu karena cek pele ke guru ngaji. Cek pele cek ngang kepada kiai dari luar. Gula nangis benih pun apa colo na buroko.
Mari pamaria gelek. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Engki mun ka guru panjenengan kaki Musle, dek kaki Khalil Yasin, dek ka masyai ngireng ka biagi kak disa juga ma'alim ke anak poton panjenengan, mabagus ke anak poton panjenengan. Tapi cek ngurangi rasa takdim panjenengan, rasa mulja kina ajunan. Dek kanika dek guru-guru ajunan si seragam panika. Seragam apa panika oleh utang, Pak. Kadang atau karbon binin na seteruan dia seragam panika. Mauning pada gula Pak, kadang mana kebaya seragam usaha utang, Pak. Tak cair. Kimun lambat tangki. Guru ngaji panika sanajan tada bos. Bantuan operasional sekolah. Sanajan tada bantuan musola. Mun guru ngaji lambat kak dinto. Cek sangat prihatin. Cek sangat perhatiin na kalaban masyarakat Bapak. Gula andi majadi. Asmana Kiai Ilyas nengi compok panika. Ya Allah semangkin ungke ke Malaysia. Anapa? Itina kina kana ngaji na. Mak bisa. Cereng te beri panapa. Compok tada aing penteluare mun nimur harus meli aing satangki 400.000 oh 400.000 penteluare mun seminggu ku tak pah keluar 1 juta lebih Pak ungku ke Malaysia mun ring lambe punten guru na tak sampai bahasa Kak Dinto dari Kak Dinto ngireng guru ngajin panika Ustad MD panika sareng ajunan pacek ke tenda tanghi man bisa laksana kikapi gule man Kak Diman, pasti nyanyian dan gule pamungkas. Kenapa? Nyanyiin na Sunan Derajat. Ada masuk nyanyi. Color ya. Rong itom teong kuri. Lasal budong kucuk sejam lebih Pak. Bi pancun dengan roh lanjut terus. Lanjut. Iya mayo. Minum mate ke lu. Aduh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sunan Derajat Kak Dinto orang biasa kamanto sareng Sunan Ampel gara-gara dakwan nah cek kete na ke guru ngaji na cek lebur ada ke guru-guru sengajari situng huruf karena huruf karena orang Kak Dinto sekocak aku beni namung aku ke pondok pesantren tapi debuna Sayyidina Ali man allamani harfan wa ida orang sengajar dak kesengkok huruf situng bayi maka dia tang guru makin kok iculah pada macek santan adunan manabi morok yai beni napa keng ponan takok lebih sejam ampun Ustaz terem mari lanjut Sunan Derajat Kak Dinto nyanyi lambe Bapak nyanyiin na sa Kak Dinto Joko pentil ayu til tilu ayu lupis mambu ayu buka tenung ayu nung ko sabrang ayu berangkat ngaji ayu jimat rojo ayu Joko pentil ulo ilo nikakan gege artena Joko pentil maiko cak Joko pentil Joko pani kanak kene mun Pak Jokowi beni nak kanak kene marabini lah Joko pentil. Nah ini kasih nak hubung pelembungan ni kan nyaman Joko pentil. Embun Joko pentil. Nah ini kasih bantu hubung pelembungan. Joko pentil. Maiko cak Joko pentil mun nak kena kini lamba karena tak kira tedung amit mun tak sambil nyoso dek kadil pentil embuan. Deng kadeng tobuk nyoso. Keng tak kira tedung nak kana. Mun mangkin osom YouTube dan TikTok. Pete TikTok lah tedung. Nyete lagi YouTube lah tedung. Mun lamba tak kira tedung nak kana. Makila tobuk nyoso. Paling sambil set kadil pentil embuan. Sampai bapak tak milo. Ngijak ring bapak bak penter. Congok dung tedung kendapan lah tedung kol 11 malam leso nyosoy anak. Ada pakai tebi bapak. Bu subuh ada di masjid Allahu Akbar. Bah ngejit. Ya Allah lah subuh ya Allah. Aceling ke bapak. Allah. Cuk mana masih nekuni kene ro pangeran. Setia mak raja iku. Celing beni Joko pentil. Ah tepak ke Joko pentong. Joko pentil mayuna. Joko pentil mayumun andi telah. Napa telah tanggi. Basakan tok. Tenggeng. Nah. Sabreng. Oh, sabreng cek pon ring Roma, cek pon ring Mekasen panika kocak tenggeng. Mak tak pada ya. Ki pada ben gula ni bareng kauncengan katopote pah ngucak sakadin to. Ngireng ya tori kiai nakeun aiku. Gula pah ngakang lingdar mana ke singike. Bener jabun Sayyidina Ali man arafa lughata qaumin ya colok mak salah malolo ya. Man arafa lughata qaumin salima min makrihim. Whoever understand the language of people they will escape from their elastic ko. Barang siapa yang ngerti terhadap bahasanya orang lain maka bakal selamat dari tipu daya manusia.
Jadi bahasan manusia pada ke bahasa semut. Mun bahasa semut inna maqali rahmatan fi ma'awwar benih. Aku pak. Mayu joko pentil mun andi telah mun andi sabrang atau ragi nak dek ke guru ngaji nak. Mayu nak mun andi pes nak mun andi nagena atau ragi ke guru ngaji nak. Pah bedai nak eko. Nayu nak mun andi nangkana atau ragi ke guru ngaji nak. Mayu nak mun andi tenggeng atau ragi ke guru ngaji nak. Nih kalamba mayu pah berangkat ngaji pun apa jimat rojo panika pak mun lambe pak. Mun mangken ya Allah ada kata nih kalau tak berfungsi ampun. Depak kesokian nyanyian panika pahe kalapola bibu kempuk panika. Dek remai ko sambil penan-penanan. Joko pentil tekos culing ayu ling ko. Apal-apal kan? Maya bareng tekos culing ayu ling. Ayu lar. Ayu so. Aku. Demikian yang dapat saya sampaikan. Korang. Enggak saya lebih sejam. Sejam siapa apa Abu ya Labib? Sejam? 5 menit. Mau sejam 5 menit bu. Yang penting saya pampak amal lagi. Gila Buddha bundu guru. Mantar bisa ngamal lagi saja. Allahumma. Ubur-ubur ikan lele. Mun lebur nguncang boleh. Jika ada sumur di ladang boleh saya menumpang mandi. Jika ada janda kembang boleh saya menikah di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.